Mayap at magrasyang abak po kay katamungan, at syuta na po ngeni king 32 a Domingo ning karaniwan a panawon. Kambeda rin kay katamong sariling panalangin at kapagnasan at kayadwanan kaniting Santa Misa, iabetala naman po ring makatuking mass intentions. Kapasalamatan ng Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Francis and Celi Zeller and family, Benedicto Santos and family, John Vincent and Angelica Torres and family, Liwayway Musngi and family, Federico and Carmelita Mandab, Loretta Perez and family. Para king special intentions ng Dietz and Lita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punzalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Asuncion family, para king board exam ng Len Renz Maniago, para king Aldo ng Kiabaitan, Eliazar Calma, Rene Calma, para king Malalagwa ng Kapaldanan, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, para king Complete Healing ng Megan Centeno, Mark D. Silner Bayani, Carlos Manaloto, Pilipinas Osyal, Imelda Manaloto, Susan Simbilio, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Aida Ocampo, Jesusa Henzon Guzman. Antimurin po para king Kaladwadari, Domingo Senior, Lizel, Domingo Junior, Maria, Imelda, Norma, Jose, Giancarlo, Elizabeth, Father Aristotel, Herminia, Vicente, Aurora, Honorato, Hilaria, Franklin, Severina, Renato, Delia, at ding sa Blancaladua, King Purgatorio. Ingka katamo pong kapag masusyan, panimunan niya pong Reverendo Padre Anthony Cortez. Paganakamo po para po king solemning selebrasyon ng kakatamong Santa Misa, agkatanla po ring sabla na makyabe tamo po, mitmong siwala, karing pakibat king Santa Misa, at antimurin po makyabe tamo pong magkanta karing kakatamong koro.
Mititipon tamo po anting meto nga pamilya, king lagyuning ipampo aning anak, kampo aning banal na Espiritu, ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos pa, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Maya payabak po. Pagmasusyan tayo po ngining 30 ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kaluguran kong kapatad, si Shantala po ngini rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko, king Diyos na mayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong gina, king isip amano at dapat at miyayayo ang kakulangan. Uling hitay panigapuho ang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan siya na king biye alanangga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pagnasan mong akatabnumiya, ing anak mo ketisulip, bilang kayantabe miking biye. Papanatilyan mo king parating makagising at masigasig, makibat king lugod na, ayalok na kaya kami kaniting Eukaristiya, king kayang pamamatawad,
karing kapalyarian king biemi, karing kaya kaming kapatad da pagkatiwala na kaya kami. Bustan mong ya, ing maging kapayapan mi, karing kaya kaming kaligaligan, ing tulami agyang potang daralan king kasakitan, ing biemit ligaya, lipat ning kamatayan. Bustan mong paluba na kami, king alangkupas mong bangketi ning tula, uling ya ing ginumi, manggaman king alanangga. Pamamasang ibot, king libro ning kabyasnan. Ing kabyasnan mas lagyo, eya makulumlim di takman. Ding malugod keyo, malagwareng atuklasan, at takakit ding agad, ding magdulap keyo. Ding magimbot keyo, malagwanong panusigan, pakilalayang agad karelangan. Manaya kang maranon keyo, at eka misakitan. Dasnan mo neng makalukluk, king tukuran mong eran. Isipan miya mong lubos, neng atalastas. Abangan me, at kabalisan lub, mabating keka. Ing kabyasnan mismo, luluyon niyang manintun, karing matangpang tanggap keyo, at malugod niyang papakit karelo, king pamaglakad do, asa lubong nung agad, busal ning pamiisip-isip do. Ing amano ning Ginoo. Ing kaladwa ko mahuyake ka, o Ginong kakong Diyos. O Diyos, ikay kakong Diyos, tapat da kang pagdulapan, king mabilog kong pangatao, mauyak ka. Ing kaladwa ko, managimpanya ka, king melangi at mga bata kagabun, amawu ka. Paintulot mo ingakit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mukha ko sikanan mo't upaya, ing lugod mo nga lang kupas, mayap e palak kening biyeko, inya pupuryanda ka. Pasalamatan da ka, kaya kabaning biyeko, at manalangin ko kaya ka. Ing kaladwa ko kumabsiyo, antimo neng ating piyesta. Dalitanan da ka, karing mga sayang kanta, ning kapuryan. Gaganakan da ka, kabang makakera ko, kilub ning kabukas, ika ingisipan ko. Uling parati kong susopan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Kapatad, buriming abaluyo ing katutuan tungkol karing mga mateno, ban e kayo lungkot, antimoring taong alang kapanayan. Maniwala tamo king mete Jesus at sinubling mebye. Inya maniwala tamo ing pasublyan nala namang miening Diyos, ding sablang mete, amanalig kang Jesus, ban ibayabe nala kayo. Iti ang turuning Gino asasabyan mi kaya kayo. Datang iyang pasibayo ing Gino at itamong mabyepa king aldo at datanga nakatamu, talalabisan ding mga matena. Kulda siyang iba't banwa ing Gino, kayag naning siwala ning arkanghel, amamaos at mumutos, at ning tsup ning trompeta ding Diyos. Muna na lang subling miyering mga mate ating kapanaligan kang Kristo. Kay bat na nito, itamong mabyepa, iyukyat na katamu king biga, at iyabe ka ring papasubyan ng biye, ban sa lubungan tayo ing Gino king banwa. At kanito, akayabe tayo ing Gino kapilanman. Inya mi papamatula kayo king metong at metong kapamila tandareting amano. Ing amano ning Gino. Mingat kayo at magsadya, uling eyubalo, nung kapila niya datang, ing anak ning tao. Inginu manatili kaya kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. I Jesus selita naiting talimhaga karing kayang alagad. Ing kayaryaning banwa, pakiwangis making antikaniti. Ating apulong dalagang linwal, bansa lubong king lalaking kakasal. Ating yang daralang sulu, ing balang metong karela. Ding 5 karela, mangmangla, at ding 5, mayisipla. Ding 5 mangmang, delarala, ding karelang sulu, dapot elamig bakal laro. Dapot ding 5 maisip, migdalalang aliwang laro, bukod ketang atsyo karing sulura. May antalaying lalaking kakasal, king panyatang na, inya ikwarang mitunduring dalaga, ang gaking mi patudtudla. Dapot inyang kapitangan ng bengi, may ramdam ing kulisak. Oy nina, ing lalaking kakasal, lumwal na kayo at sa lubungan ye. Migising laring apulong dalaga at inayos dala ring karelang sulu, ngararing 5 mangmang karing 5 maisip. Ida kayo kami king kaya kayong laro, uling mamamatda na laring sulumi. Dapot ngarang may kibat, magkang magkagyu kaya katangan. Maya pa, munta kayo saguli karing tindahan at sali kayong para kaya kayo.
Inyalinwala ring limang mangmang bansaling laro. Kabang alalo, di natanging lalaking kakasal. Ding limang dalagang maisip ang makapanaya at makasadya, may laos lang linob king lugal ning kasalan, kambe ning lalaking kakasal. At misaraya ing pasbol. Kay ba't nanita, di natanglaring limang mangmang adalaga. Gino, ibuklat ye po ing pasbol, ngarang kukulayit. Dapot nga nang may kibat karela, makanano king ibuklat, era kayo aki kilala. Nga kuwari, nga nang memo po si Jesus, maglame kayo, uling eyo balo ing aldo, ni ing oras. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po, maya pa abak kaya kayungan. Pakigreet siya pong maya pa abak at happy Sunday ing kaya kayo pong kasiping. Sige po, maya pa yabak, happy Sunday po, kaya katamongan. Baloyo po, tutong masaya po, ing balang Domingo, potang akakitla, ring mga santing at malago, ketiking Mexico. Pakisabi po king kaya kayong kasiping, blooming kangeni. Sige po, sabihin niyo po, blooming kangeni. Pane po yan, ale. Nya pinexpect yu po, balang Domingo nga tsuko po keni, paneyo pong daramdaman, ing malaguan pong masanting kayo po, palakpakan niyo po yung kaya kayong kasiping. Kabang babasan kayo po, ining kaya katamong ebanghelyo, correct me if I'm wrong. Metong po karing etamo po buring panandaman, yapin po itang pakiramdam na ning kakagisanan. Alimo po, etamo po buriing pakiramdam na ning magigisan. Mumunane pundili sigurong ay iisip tamo ken, etamo po bisang kakagisanan, nano po? Eye pa mo po may bugsab yan, nene. Kumbaga, etamo po buring kakagisanan tamo pong pera, magtasno mo pong gamat kene, ring bisala pong magigisan pera, sige na mo po. Ala, ali mo po, itangan po, magtasla pong gamat ring bisang dakal la po pera, sige po. Eko po plastic, sige po, pakatasye po yung kaya kayong gamat. O yan po, eta po buring pakiramdam na ning kakagisanan. Makanyan mo naman po karing kingabyas tamo po, ale. Potang akakit mo ning lalam na ning kaya kang palabyasan na ba? Magumpisa na kang kumarog, magumpisa na kang mitakutan. Eta mo rin po buring kakagisanan tamong gas. Karing kaya katang kusina, alimo po, lalo na pamopunan ng kamaling gas po ngeni. Anyang anake po, ke po bisang kakagisanan gas, ingemi po buri po tang magigisan ke gas. Bakit po? Uling, magpatao ke po, manangab ke po, ating usually, uling yako pong pangane, usually magpatao po, yako kanita, at usually, lalo na po tang kalabot na po, bayo sweldo, karinya po mila ko yung gasme, ay, paruminggo kami pong magpatao, at yako po palagi yung magpatao, may po buring kakagisanan, gas, king kusina, makanyan mo naman po karing sakenta mo, ale, atin ko pong kakilala, niyang biyernes po yata ita, kwento na po, kaburi na po kanong kaburing muli, ba't siya po king obra. Pero uling ikit na po yung kayang sakin, pawala ni po yung gas na, agyang pong traffic pi, batana, ke puwapi batang akakit king alayang gasing ka na akong sakin, nga na, agyang bisa na akong bisang muli, dinalan ko pa king gasoline station, pepagas ke, bangka nita kaya mo akakit magigisan ing ka na akong gasolina nga ng makanyan, makatakot, tamo po buring kakagisanan tamo po, agyang pong pisasabyan lagu, alimo po, tamo po buring kakagisanan tamong lagu, santing, lawan nyo na mo po yung kasiping nyo po, anong may gisane lago? Sige na mo po, may gisane po lago, yung kaya kayong kasiping. Wari po, karing lalaki po, alimo po, potang magigisano po, buwak na nung gagawan da, magwigla, alimo po, kaya miminum law, kaya mangaskas lakaretang pampatubo pong buwak. Tamo po buring kakagisanan tangipan, potang may bagut kaipan, potang alakang ipan, ano pong pagawa mo? Pustiso, alimo po, tapo buring feeling na ning kakagisanan. Even the feelings and the things that are from within, tamo po buring magigisan. Tala po buri ring taong magigisan sigla. Tala po buri ring taong magigisan gana. Agyang pong king sarili tamo, ale.
eta po bisang kakagisan ng tamong pag-asa, eta mo po buring kakagisan ng tamo pong pasensya. Alimo po, balo po imako po tang magisan niya po pasensya, maging tiger ya po. Imako, maging tiger look ya, lawen na kepong marok mata po tang magigisan niya po pasensya. Imako po, eta po bisang magigisan tamo po pasensya, eta bisang magigisan lugod, eta bisang magigisan kasalpantayanan. O yan po yung amanwan ko, kaluguran kong kapatad. We hate that feeling. Itang potang kakagisanan ka, kakapaltan ka. Balo po kaluguran kong kapatad. I think that is the main point of our gospel for today. Atin niya pong kinuwento'y nga pong Ginoo. Atin kanu nga pulong dalaga, ding 5 mangmangla, ding 5 maisip la. To cut the long story short, magdalalang sulu, kay gisanan la pong laro, dening mangmang. Nyapin po para kanako, ing punto na ning kaya katamong ebanghelyo, yapin itang makanano ta kayang gawan, ing eta kagisanan laro, king kaya katangbi. Makanano ta kayang kagisanan laro, king kaya katamong biye. Lalong-lalo na po retang laro na atyo king kaya katang pilubluban. Aliwaman po ring material abage, nuning kaya kang kasalpantayanan, ing kaya kang pag-asa, ing kaya kang kasalpantayanan at lugod, makanano lang magisan, king kaya kang puso. Balo po kaluguran kong kapatad, dininan kaya pong meaning, ing oil. Len kuno mo po, nung biyasa lang mag-spelling ding tao po Mexico, nano ya spell po ing oil? O-I-L. Dininan ko pong kabaldugan, dening 3 letra nga reni. Makanano tamo pong kagisanan laro, king kaya katamong biye. Number 1, O, observe yourself. Lawen main kaya kang sarili. Balo po usually kenita mo po may na. Alimo po, itang aman wandang introspection. As nakatamo pong kagaling po tanga kakit talaring aliwang tao. Pero po tang pisasabyan sarili tamo, taya po makayang lalawening sarili tamo. Nyapin para kanako, bang kanita kakagisanan laro king kaya kang biye. Number 1, observe yourself. Ot magigisan ka. Po tagalang ing oras mo, maline po pahintungulan. Baka galang malina ang pinag-aalayan mo ng oras. Pota panena kang Facebook, pota panena kang magmarites, pota panena kamong lilibot, akakaligtaan mo na laring importanteng bagay king kaya kang biye. Observe yourself. Nanula ring mangisan kaya ka, at nanula ring mangapno kaya ka. Pansinan nyo po, karing tengari po, Kenny, retang ating bayong anak po, ne? Karetang anak mga latipa. Pansinan nyo po, nanula retang mangapno pa si bayo king kaya kang energy. Ewari po yung anak mo, agyang pang mapagal ka. Kauli mo king bale, potang kaulana ka, umana ka ning anak mo, marirefill ka, marirecharge ka, alimo po, nanula ring mangisan kaya ka, at nanula ring mangapno kaya ka. Observe yourself. Palagi ko po, ing meging sikreto da po dening 5 maisip. Makanita po ing gewada, inobserbahan da po, migplano la. Siguro, ining kakasal, pota ating posibilidad malatya, inyapin po migbakal lang ekstrang laro. Observe yourself, my dear brothers and sisters. Lawen main kaya kang sarili. Nanong mangisan kaya ka, nanong mangapno kaya ka. That is letter O. Next, letter I. Invite yourself to prayer. Mga di ka, nungkot nanda ko po, mga di ko pa po, aldoldo. Aliwa mo po itan Domingo, mga di ko pa po aldoldo. Kagising yu po ng abak, nano pong mumuna yung gawan. Pota cellphone ya, pota Facebook ya, pota lalawin mo nung nano ng bayong chismis, sali mo po, nanong mumuna mong gagawan kagising mo. Invite yourself to prayer. Atin ko pong kakilala, ning minsan miraras ne po kanuketang puntong at ne kanong kabayat bitis, kagising na pa mo po nga ba kaisip na, ay, Lunes na naman, ay, Martes na naman, ay, magobra na naman. Pero balo yu po yung maging solusyon na kano, prayer. Itang makuya da prayer. Nung agawa mong sisimba ka bayo ka magobra, te mo gawan. Pero nung talagang hectic king kaya kang schedule, nano mo itang siniklawod kang 5 minutes king kaya kang kama.
mengadi ka. Atin ko pong kaluguran ng panalangin na po at niyang kakuyad. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, surprise me today. Lord, surpresan mo kong ngeni. Yarine po yung panalangin na. Baluyo po kay ba't na kanong mengading makanita. Mabiyene na naman po diwa. Wari po abanggit ko kaya kayo. Ing pamanalangin bala mo pamagnap-napya. Pansinan nyo po ita, potang feeling mong alang-alana ka. Potang feeling mong alakang ibuga. Mga di ka mo kayari mong mengadi. Agyo mo na naman. Kaya mo na naman. Ready to fight ka na naman. Letter I, invite yourself to prayer. Mangadi ka pa. Potae nakamangadi, inyapin magigisan ka. And last but not the least, letter L, let God be the source of your blessings. Let God be the source of your life. Baluyo po kaluguran kong kapatad, potang akakit tayeng apong Ginoo, antinakang meka jackpot, ulingi nga pong Ginoo, kapilan man eya kagisanan yan, siksik, liglig, lala po. Agaga na kaya po itang storya niyang anak tamo po, itakanong gansa, amange bunginto. Agaga na kaya po itang kwento nga ita, the goose that laid golden eggs. Wari po yung kwento, atin kanong meto nga lalaki, atin yang meto nga gansa. Ining gansa na, mange bunyang ginto. O nangining lalaki, may nipya, kabagal na namang mangibuning gansa ngayon balo ko na, patenking gansa, sigurado ko ing bituka na nini gintuya, nyapin po tang ikwaking bituka ng ginto, mas mikwalta ko kesa aking panayan king mangibun ginto, pete ne po ining gansa, linaway ne po ing bituka, may disappoint ya, ulinging bituka na, kalupad jamo ring bituka daring ordinaryong gansa. Meteya po, itang panibatanan ning ginto, aebon. O yan mo naman po, ing moral na po ning storya. Kaluguran kong kapatad, potang ikit may nga pong Ginoo. Antimya mo namang ikit ing gansang mangebon ginto, uling iya, ing panibatana, ning ega na ganang bagay atin tamo. Lapit tamo mo po kaya. Potang milalako kapag asa. Lumawe ka king krus. Lawen may nga pong Ginong mibata. Uling kalugurana ka. Potang milalako ka kasalpantayanan. Lumawe ka king lelanganan ni nga pong Gino. Lumawe ka king aldo. King bundok. Karing tanaman. O kaya king kasiping mong malago. Kasiping mong masanting. Nakapilan man kakagisanan legwan at sintingan. O yan po yung kaya katamong gawan, kaluguran kong kapatad. Lapit lang po tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ho ay palaging siksik, liglig, umaapaw. Makanano kang kagisanan laro, king kaya kang biye. Observe yourself. I, invite yourself to prayer. And letter L, let God be the source of your life and blessings. Lenyo mo po yung kasiping yu po nung lupa yung kakagisanan. Sige na mo po. Lupa yung pong kakagisanan, yung kasiping yu po. Sabihin nyo po king kasiping yu, hello? Sabihin nyo po king kasiping yu, balo mo? Maniwala ko. Kakakagisanan. Diyan ang pera. Ali po joke mo. Joke ya mo po ita. Ali mo po. O ini po yung sabihin nyo po talaga. Sabihin nyo po king kasiping yu, hello? Sabihin nyo po king kasiping yu, balo mo? Kapilan man, kakagisanan. Ingapong Ginoo, sumawang mga pnuke ka. O yan po yung bakalan tamo po, kaluguran kong kapatad. Yes, ating pong times na daratang tamo po ketang bala mo po kakapaltantana. Pero oreni po ring tandanan tamo. Observe yourself. Invite yourself to prayer and let God be the source of your blessings. Patsede ni gewatala, sabyan ko pong tutuke kayo. Kapilan man, kayo kagisanan, king bieyo. Amen. Talakad tamo po ngeni. Sasalpantaya ko,
Manalangin tamo king Gino para karing at subusal tamo ay makasindi sulu para king panyatang ning Gino. Nga tamong manalangin, Gino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing tulara mitdana uyab ning kabiguan at kalungkutan. Ban ing Gino sinjanong pasibayo ding sulura at taryanala papunta king bangkete ning metong alalong masayang yato. Manalangin taking Gino. Para karing ing kapanayan da mitdana uyab ning kayalang hustisya at pamanyakurak. Ban ing Gino sinjanong pasibayo ding sulura at tayranala painturo king bangkete ning metong abayong yato. Manalangin taking Gino. Para karing ing lugod da mitdana kapamilataning sama at pamisalangutan. Ban ing Gino sinjanong pasibayo ding sulura at taryanala papunta king bangkete ning metong amaygit maganakang yato. Manalangin taking Gino. Para karing ing kasalpantayanan da mitdana at para karing kakapkap king maralumdum. Ban ing Gino sinjanong pasibayo ding sulura at taryanala painturo king bangkete ning yato na ning Diyos. Manalangin taking Gino. Para karing sera tamato at matudtud na king kamatayan. Ban ing Gino sinjanang pasibayo ing kayakatang kapanayan at taryanala painturo king alanganga ng karinan ning Diyos. Manalangin taking Gino. Ngeni aduan taming sarilitang kapagnasan. Ing mabilog pong Arkidiocese, pagkalungkutan na ing pangawala na po ning kayang metong apari, Father Ares de la Cruz. Yabe taya naman po king kaya katang panalangin ing kayang kaladwa. O Diyos sa ginumi, tayran mo kengan king dalan payinturo king kaya kang bangketing alang kapupusan, anong nuke makisulu king tula mong alanangga, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daon, matanggap lara pa ng Diyos ipang mayupayang tuto. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eukaristiya, papasyag ning kamatayanan ning Ginu, tanggapan mo ring ayin ayayampang mi at sopan mo king tuki kayang mitmong lugod, uling ginuya manggaman king alanangga. Ing Ginu manatili kaya kayo. Yet nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karino iba, Diyos king alanangga at lubos mayupaya. At syukeka ingke kaming pangayat syu, pangimot at pangatao. King pamibiyebye mi aldoldo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binyene ning kaya kang anak king Espiritu Santo, bilang mumunang bunga ababye garantiya, king akayabe mo kami king siping nakapilanman. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tok ng babye kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mula sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi yakya kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansya ng misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banale Espiritu. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod,
kambe ng Francisco yung kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming Arsobispo, i Pasiano yung kaya kaming Arsobispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, Relihiyoso, ding kaya kang Seminarista, at ining mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kaya kang anak. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepay nawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na po iamong aris, at ding sablang may yango na biye. Tanggapan mula sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe ng San Agustin at Santa Monica, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banale espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mausta mo pong iniking ipata mo nga tsubanwa, king panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Malugod mingi pa, ang ginuming Yesu-Kristo a kaya kang anak, sinabi na ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik din kaya kaming kasalanan, nune pansinan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Ipakita mo pong ining misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo nga.
Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos. Ing Diyos ayamo bukod, ing makapangapno kaya katamo. Ya ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayawos king apuna na ning kordero.
Manalangin tamo. O Diyos ning kapanaligan at tulami, abibita sami king akakatabno miya ing anak mong Yesus kaniting kapag masusyan Eucharistica. Akilala miya ing kayang siwala, pepasik na nga na kami king tinape ning kayang sarili. Bustan mong Yesus mismo, ing maging sulong sa slagmit mong ningning karing biyemi. At parati meng paramdam kaya kami ing kayang siwala, ako kulayit kaya kami karing kapatad ming at yuking pamangailangan, bandas na naking makasadya, potang datang iya, banti puna na kami king bangkete ning kaya kang kayarian, amanatili manggaman king alanangga. Ing Ginoo manatili ya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos, pati na rin kaya kayong pamilya, king lagyo ning ipam, poning anak, ang poning banal na Espiritu, ing misa mi daon ne, umen ako king kapayapan.